Alo, ne stanite mi malo. Tog tipa kao da je prozno. Evo ga, sad vi pričate. Napremi ste ime i prezime. Rudi Milat, voditelj udruge, odnosno osnivač likovne udruge Art More. Mi postojimo godinu dana, mi smo ljubitelji mora i to izražavamo kroz slikarstvo u tehnikama akvarel, akrilik i rekompozicija. Imamo 10-ak članova, a na ovoj izložbi je prisutno 6. Tu imamo najstariju našu članicu Dubravku Vojnović, koja radi krajolike, odnosno ove akrilike. Imamo i mlađu generaciju Pere Bikića koji radi šampijere. Imamo mozaik Ana Milat. Imamo mene koji radim rekompoziciju. I imamo Ivo Antić zvani Baki koji radi nakit i to je nakit dizajniran, to su kamenčići i obluci iz mora koji su kasnije povezani sa srebrom. I to su isto jedrilice, motivi vezano za more. I imamo još par članova koji su uključeni u našu ovu grupu. Inače, izložba se zove More je nebu druga obala, jer znači prevladavaju motivi mora, brodovi. Tako smo i genetski povezani od mog djede, barbe i ostalih članova koji su i roditelji povezani s morem.